Tommaso għatandu sena u nofs. Id-dar mommu ma' missieru. Jidħlu persuni mamda. Jorbtu lill-om u lill-missier. Jisirqu lil Tommaso. Tommaso jagħmel xahar maħtuf. L-Italja kollha fdieqa. Talb, speranza, solidarjetà. Kulħadd jistenna sakemm ħarġet l-aħbar. Kif inħataf, Tommaso ta' sena u nofs beda jikbi. Għal-ommu għal-missier. Kellu bżonn il-mediċina. Dawk li ħatfuh ma felħuħx jikbi aktar. Jagħtuh daqqa ta' pala. Joqtluh. Jitfnuh. Bl-istess pala. Qabel Tommaso nstab mejjed. Wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Tommaso mhux biss ċaħad li kellu x'jaqsam, iżda appella biex Tommaso jinħeles. Kien stqar quddiem il-kameras. Meta jinħeles nagħmel festa. Io darò una festa. L-akkużat ikun arrestat. Il-folla li nġemet ma fetħitx aktar u bdiet tajjat u tajru. Xi ħadd waħħal kartellu mad-dar tiegħu. Int missier istħi. Din Tommaso tirċievi l-aħbar li biena kien inqatel dakinhar stess li nsteraq. Tinstema' tajjat mal-avukat tagħha. Missieru jipprova jsib xi forma ta' sens f'dak li ġara lill-ibnu. Missieru jistqarru wkoll. Quindi io prego. Jien nitlob li din l-istorja ta' sagrifiċċju taż-żer tiegħi għall-inqas servit biex tiftaħ il-kuxjenza tan-nies. Biex xi ħaġa bħal din ma terġa' tiġri qatt. Ad aprire le coscienze degli uomini. Jien Kristjan, jien Kattoliku. Sono cattolico. Imma ma jirnexxilix. Mi confesso in anticipo, ma il perdono non ci riesco.